Yanko. Quay. Yankwana. Adwa. Yanko. Yama atiefo nyina ache. Emra naposo edwumadi wo Dwaso Nsem so. Edi amemeje so ene abena pokoa ahwennie. Mene Anochi wa bajo se wa. Na yebesha se edi amount. We yakase bo reloaded. Yebesha se wa daily guide work present day the system is remember release by pretension kakra. Nti me the daily guide sha se ama wo hwe anim ha ya. Julian na Kewa san nimfoni da ha. Waba wo sika waba no tumi gina ka pampam tu sika wasime na meni o munyi metopete munyini na no memenda ejase cheduma se na se wani wo tu sika gu na de tena ho ka se me man kwa na che sika ni nyina ne se no peso moto abama no na wotumi di wo manim wo eye abaton peso no so ye endi sabanyoku no na delegates no so ya de wo mo ya de ha sika no wo mo de ba munyini mudiwi ya na matuatia wom wotoso for sika chene nyina echi no wotoso for ne ho asam da ha office of the special prosecutor was so asem no mu kire say obeye mu hwehwemu ehwehwemu no bekwa wi echi no behunu say anamona mamedi tu ye no ewiwi adwimudie be ne vote buy ne sa corruption sensem no ewiwi ho babia na babia mra ne da pepepe no na wodi ato ho asem wo daily guide animu ha obeka nso sa enra nwumre naked kasebom ye bo amane se ken oforiata ene ne dom no ne yewrami na adam oyem minister of state finance wo omampania so ye no mo kire se 600 million Ghana cedis eba ye no ye sika sa $3 billion ye kwaje wo eye IMF ho no emu $600 million ena eba enti ne enche bia yeso na watwi mu nkɔ na watwi ebesim de na sika na ababedru na this week impo nyambo tena wukuada ekɔ na no na sika na ba $600 million na eba so that is aban no bechicham the IMF ka the IMF ka say the baby asem na ko jane say conditionality sa ewo sika ne ho no ye den omoma ye hunu edu ho no ma ye be cross sa bridge no na ye hunu de eka ho ti kwakufo se metoa so wo hwe ha say so a omampani dada John Dramani Mahama wo say omampani akufuado no kra nyoma mpani akufuado asem wo de oka ho na MPP wo mo hyase wo mo enkope full scap senso wo mo bekwa akope A4 sheet bi de abro mpani akufuado wo hyase na wo mo ntro handing over note no sansa wo no waba o beji city no no wabesesa Ghana wutio mampade dada nsema woka chese ni da so mu pa wonu hunu say and da so mu de mo man no enti Ghana for so mu nyinini omanfo nyinini wo mu nkoto aba no ma no 2024 na o mesakra nyoma mu na so mehwe de de chese ekumu santan wo de Ghana for kogu ekumu enti ono ene o man ni da so ne de so e wo daily guide ne fa etosom yensa na agia for real ya anopai ya bo ne audio ma wo tu Ghana mabufo titru ne ma wasi wo ye oba ye dwumaden ne bompaye entenance ne fa ho nto be ma so se be ma nkomran sa no wadi be ma yisika sa no wabubu morre be ma yisika sa no waye otu osi da bi yiro ho ye dwumaden ne bompaye obeye yie ene sese no say my libya ka dia se no ai sese na baba we so no wadi senseme $2 million eno ye romance scam wo mo cheso mo de kwadu ebon sese no meba romance scam no den sakawa na ai CJ na ka me wo hoyi CJ ebi dan video bi da Facebook CJ senka me wo hayi na matwa we photo kama na me da koto Facebook anasa Instagram na bia kwakora bi ono ne yire wo gera na so waja wa ye bitababi meba ne amehwe ne Facebook sisi eno ne romance scam no say we no de open wo ya ama no to atiase enti no me no be ye sa ne ma no na ja wo de si wo sandi sika ne ba na wo tua meka so hu ne nyina keka ho bi maybe ana face to face na yasem enti bi won ma be because I see you do ho I can't continue like this for 3 months waji boom na wie na face to face na yasem enti ni nyina keka ho bi enti abretire dia nya no so ya mo kwakora so ya mo na so
yeah almost sika no mo fanto yeah omonna omani so yo mo fed omani so yo mo de bibia mo behwe so atiase wo hwe na ono so woje wo hwe no woje because so dress she saka we romance come no ka we your friend say bibi wrangler your friend say brabus we ka we landi oman yi mu Mercedes yes na bloggers yi ko twa ye mesi hwe wo ye babu wo ya babawa na wo tie mi a memma social media top pressure ma wo da 30 years say obi betumi atere say twa pictures se je me twa pictures pa 30 years wo be twa pictures be say 20 wo be hwemu a ye de ye fe ye kama na wo wie krompa sande bia keka ho na abright and now they akoto social media odi to ho na atop pressure ma ba bia wa ye say wunya salivi na ka ope ma menya better sa o ti munya botre wate meba ene about time bibiri wo kwa babia mama enya sika free onim obi hu an say ne baba 19 years 20 years 22 years okra iPhone be ne wo ho onim babia free osimi tu menya sika adwuma be na wo ya me so me ko high me dan ba tan a onimu nyansa won hwehwe babia ne baba yo ano enya sika free to designer bags to entade ni ade 23 years and then social media womo wan womo waste ani ade pressure now you bata na te baby now but baby obati kro wonim se won han dan ema wo ba no wan kran yo na ba de ten kran ti isle gon won video na da ho no won rig na egu ni ti so no me per rig topa enti rig so de ya na me tanim ne bo sa rig na egu ni ti so no ye bo ne bo kire wa ye mbehyew tam 10,000 ton wi ba ko di bututi 100 million obenya It's not simple. It's in Nanye. I do for us by say no, amode romance uncle monitor be so ebeto no home. O masa so man no bond of $500,000. Yeah, or kwakwatina ne antinche wo New Jersey. No any said dia amane no etie. Enti kosi se court betina so no ma wi asene ni nyina no. Babia na bia GPS daw so. Babia na bia daw so. Babia na bia daw so. Enti agea ebeye yeso o sey enkrase ye mompa ye ne ye dwumaden na yeso yeti ye dwumaden de ne ye bebo sampa no ata wachi wate Abraham medase adwa bibia ntimawie wo the find the near na ba ko pe adwa ba ko pe film na fi na we yedi ho nkomo okase yeso yesi fi nyankopɔ ya no wachi ne kono lawyer first ote asentuade ne bo so ote ha mu nche mudu 10% ya ekofom we modi ho nkomo government owes us over 16 billion Ghana cedis womo aya kwan road and building contractors na obokasa no omo si aban no atua 10 billion Ghana cedis ama womo de mfie na embuni so still no ano aban de omo ka 16 billion Ghana cedis road and building contractors and a wonom SMC phone ka ho na SMC contractors almost aband do omuka ni nyina ka wo ka mo ho abom na eja wo mo se esika no wo mo je o made two granted 10,000 Ghana cedi bill each over illegal connection we mi re munya the find that kwata fe to su dunkro for me ensa na mo ye mo se o mo free CG on ba ne abebi o mita so o mo hwemu o mo se wa ye illegal ti my 30 million o mo dua ma na o mo twam tu mo mo sika na no ma sa ka so na o mo ko nti bra wo mo gba no ne se be se de enyankopon yi wo mo so krata mu mienu empanifo akire wo mo a o makoye se omfo mo kwatira ban kuku nyankopon ya ma June bosome ni de di nkan won sanfo mo mranto mo na de sika botine 10,000 Ghana cedi ato obi atiri so ansa na wonum ense ka won bill ti we ne se ma hudo bi na ebre ni hoyi de find that obo kwatira